bathi ngithi fahla ngiyathokoza. Mina-ke nami ngifisa ukuthi khona benze nesithobe engizakhona ukuthi ngikhona ukuthi nje ngichazele sona ukuthi sithini nangisicandela. Kodwana ngithe nangikhethako ngakhetha lesi sokuzobonisa ukhono lezandla nesipho uzinalezi umuntu bambile sona. Kulibandanyana ukuthi ufike izinga lesiliyo nanyana kubhizi ukuthi uphakaze or ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uyakwenza lokho uphiwe khona. Into nawuphiwe yona akunangendlela ukuthi ungakhona ukuthi uyibalekele. Ngoba lokhu engizokwenza ngokunambela ngokuncama yonke into yami yenziwa ngokuncama. Ngathatha inkqubo ngishole kuhle kuhle ngazoba libhudana ukuthi ngidlule isisindo kimi. Angazi ukuthi ngoba ihlele kunehliziyo yami nendlela kuhle kuhle ngimuzi ngasiphosana ngibholela. So ngale kwalokhu esikhona ukuthi sichazele isithombe singathi ngifuna isokana lengapha le kunjalo ya ngoba ngiyathokoza. Ya umele kwami kunjalo ngale ndlela le ngendlela nangithi ngumuzi ngasiphosana ngibholela ngitsho ukuthi wangalesi sikhathi akusimbereko ukhona ukuthi ukhulume iprize yakhona lona. Lokho ama-option umbereko lo. The highest bidder pays this way. Awuna prize. So A1 ingane lapha i-prototype yesokana iprize yakhona. Njengoba lo magama amancane ngathokoza ithuba esiphiwe lona abantu abahlanganisa umbereko lo namhlanje.